Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Azza wa Jal di atas peluang yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam ni untuk kita sama-sama berhimpun membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendengar sabdaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan ibrah ataupun pengajaran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Hadirin mukminin sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung perbincangan kita tafsir surah Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana surah ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum penghijrahan baginda ke Madinah. Dan surah ni tuan-tuan, ianya mempunyai 28 ayat, dan di antara sifat-sifat surah Makkiyah adalah ia menanam akidah, termasuklah akidah kita, akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuklah akidah kita. Yang mana hadirin sekalian, surah Nuh merupakan surah yang sangat menarik untuk kita bincangkan, terutamanya kepada para duat ataupun kepada para pendakwah yang ingin membawa risalah tauhid daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita gambaran-gambaran cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh nabi yang ataupun rasul yang pertama ni, iaitu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah Azza wa Jal, dia memberikan gambaran kepada kita begitu dahsyatnya ataupun begitu hebatnya tentangan-tentangan yang telah didatangkan oleh kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana para mufassirun apabila mereka ingin mentafsirkan ayat ni, permulaannya mereka mengatakan bahawa surah ini menceritakan keseluruhan kisah ataupun jalan cerita yang berkaitan dengan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dan juga perjalanan dakwah dia. Sebab tu di awal-awal lagi Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai mukaddimahnya, dalam ayat yang pertama tu Allah Taala jelaskan, inna arsalna nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami utuskan Nuh kepada kaumnya. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran demi gambaran kepada kita betapa dahsyatnya tentangan-tentangan yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan tuan-tuan hadirin sekalian, kita tahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam merupakan rasul yang pertama. Sebagaimana kebanyakan para ulama mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam merupakan rasul yang pertama. Dalilnya adalah di dalam hadis syafaah yang panjang tu, yang mana makhluk ataupun manusia datang kepada para anbiya alaihi salatu wassalam
Dan yang pertama sekali mereka datang ataupun yang kedua mereka datang adalah kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam selepas Nabi Adam. Dan apabila tuan-tuan mereka sampai ataupun bertemu kepada Nabi Allah Nuh untuk memohon syafaat daripada Nabi Nuh alaihi salam, dan mereka sebut kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan di antara kelebihan tersebut mereka sebutkan, anta awwalur rusul ilal ardi. Engkau wahai Nuh merupakan rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utuskan ke atas muka bumi ni. Kerana itu tuan-tuan, para ulama mereka mengatakan bahawa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam merupakan rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Namun tuan-tuan, adakah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi? Sahabat dia pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Adam seorang nabi? Ya, benar, kata Rasul, Adam alaihi salatu wassalam merupakan seorang nabi. Cuma tuan-tuan, rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan bila kita lihat Nabi Nuh juga Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia, dan Allah memasukkan dia dalam kalangan rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tingkatkan kesabaran dia. Fasbir, wahai Muhammad, bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana para rasul ulul azmi bersabar. Dan di antara rasul-rasul ulul azmi yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu tuan-tuan, kenapa mereka ini dilebihkan, kenapa mereka ini dikategorikan dalam rasul ulul azmi? Kerana tentangan dakwah yang mereka terima daripada kaum dia begitu dahsyat berbanding daripada para anbiya alaihi salatu wassalam yang lain. Dan bila kita baca dalam surah Nuh ni tuan-tuan, kita akan jumpa lah begitu dahsyat, begitu teruknya cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan di dalam surah ini juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan kepada kita, manusia ni dia boleh berubah dengan secepat, orang kata apa, daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau ikutkan zaman tu tak jauh lah, Adam, Nuh tak jauh. Cuma dalam satu hadis ataupun dalam satu asar daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas dia pernah sebut di antara kana baina Nuh wa Adam 10 qurun. Dia kata di antara, kata Ibn Abbas radhiyallahu an, di antara Adam dengan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, zaman dia tu 10 qurun. 10 qurun. Cuma tuan-tuan, ini merupakan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Cuma kata para ulama, hadis ini sekalipun ianya mauquf kepada Ibn Abbas, tapi hukumnya adalah marfu'. Kerana Ibn Abbas radhiyallahu an dia menceritakan perkara yang berkaitan dengan ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Ibn Abbas dia tak hidup zaman tu, dan dia tak tahu pun tempoh tersebut. Dan mustahil tuan-tuan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dia nak mereka cerita. Sebab tu kata sebahagian para ulama, walaupun hadis ini mauquf, yang mana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita di antara tempoh Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam 10 kurun, sekalipun itu adalah perkataan Ibn Abbas, namun kata para ulama ianya dihukum sebagai marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma tuan-tuan, para ulama antaranya Syekh Saleh Al-Khalidi hafizahullah, ketika mana beliau mensyarahkan asar ni, beliau menjelaskan yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas 10 kurun tu boleh jadi 10,000 tahun, bukan 10 ataupun bukan 1,000 tahun. Mungkin perkiraan kita tuan-tuan 1,000 tahun lah, sebab kita kira satu kurun 100 tahun. Cuma kata Syekh Saleh Khalidi hafizahullah, kata beliau, perkiraan kurun-kurun itu melihat kepada perubahan generasi-generasi yang baru. Dan kita mengira satu kurun dengan 100 tahun itu boleh jadi kerana umur kita tak panjang.
Dan kita pukul rata lebih kurang 100 tahun dah berganti generasi yang lain. Tapi tuan-tuan, bila kita lihat sejarah umat-umat terdahulu, umur mereka panjang. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, antaranya Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, falabistu fihim alfasanatin illa khamsina ama. Allah Taala cerita bagaimana dakwah Nabi Nuh, dia bersama dengan kaum dia sebanyak 950 tahun. Lalu pukul rata lebih kurang hidup mereka tu lebih kurang lah 1000 tahun lah. 1000 tahun. Itu lebih kurang. Sebab Allah cerita tu adalah dakwah dia. Dakwah dia. Kalau Nabi Muhammad tuan-tuan, dia diangkat menjadi Rasul umur 40. Umur 40. Maksudnya sebelum tu dah hidup dah lah. Kalaulah Nabi Allah Nuh alaihi salam, bila Allah Ta'ala sebut dia bersama dengan kaum dia sebanyak 950 tahun, lebih lagi daripada itulah umur dia. Lebih lagi daripada tu umur dia. Tapi mungkinlah pukul rata semua lebih kurang 1000 tahun. Sebab tu antara pandangan Syekh Shalih Al-Khalidi hafizahullah, kata beliau, yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu asyrata qurun, 10 kurun itu ianya berjumlah lebih kurang 10,000 tahun. Itu di antara tempoh Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Cuma tuan-tuan, bila Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah Nuh ni, begitu sekali dahsyatnya kaum yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Nuh, kita dapat tahu beginilah sikap manusia, sifat manusia. Dia mudah lupa. Walaupun dia pun pernah dengarlah cerita-cerita berkaitan bagaimana Nabi Adam alaihi salam dihantar oleh Allah ataupun dikeluarkan daripada syurga, bagaimana Allah menerima orang kata apa, korban daripada anak-anak Nabi Allah Adam alaihi salam, bagaimana kejadian-kejadian tersebut. Boleh jadi mereka tu dengarlah. Tetapi tuan-tuan, walaupun begitu, inilah sikap manusia yang mana dia mudah berubah. Dan di dalam surah ini, bila Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita, dan kita dapat tahu begitu sekali kedahsyatan ataupun kehebatan yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika mana berhadapan dengan kaum-kaum dia. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada ayat di dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kami telah pun mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Tuan-tuan, di dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami mengutuskan Nabi Allah Nuh alaihi salam ila qaumih, kepada kaum dia. Bila tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang pertama ni, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami mengutuskan Nuh, kita dapat tahu bahawa para anbiya alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi Allah Nuh alaihi salam, ianya adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan jelas Allah sebut dalam ayat yang pertama dalam surah ni, inna arsalna Nuhan, sesungguhnya kami yang telah mengutuskan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tuan-tuan hadirin sekalian, Allah bila dia menciptakan kita, dia tak tinggalkan kita terkapai-kapai macam tu je. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia kepada hamba-hamba dia, dia datangkan utusan-utusan, yang mana utusan-utusan ini tujuannya diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajar umat
ataupun untuk mengajar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menjalani kehidupan dekat dunia ni. Dan ini tuan-tuan di antara salah satu tanda kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tuan-tuan, kita tahu di dalam hidup kita ni kita sangat-sangat memerlukan kepada para rasul. Kerana mereka inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk beragama. Tanpa mereka tuan-tuan, kita pun tak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia diutuskan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, perlunya kita ini kepada rasul seolah-olah perlunya kita ini kepada cahaya. Tanpa cahaya tuan-tuan, kita hidup dalam kegelapan. Sebab tu apabila Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dia katakan manusia ini sangat-sangat memerlukan kepada para rasul untuk menunjukkan jalan bagaimana mereka ini untuk menjalani kehidupan, lantas dia bawakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi. Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulunya kamu mati, kamu tak ada apa-apa pun. Fa ahyainahu, kemudian kata Allah, kami yang telah menghidupkan kamu. Tuan-tuan, gambaran ini Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaman kana maitan fa ahyainahu, dahulunya kamu mati, kamu hidup dalam keadaan kegelapan, kamu tak tahu apa-apa pun untuk hidup, bagaimana cara untuk hidup. Fa ahyainahu, kamilah yang telah menghidupkan kamu. Bagaimana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati kita, menghidupkan kita, mengajar kita bagaimana untuk kita beragama? Antaranya dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah utuskan kepada kita para rasul. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah utuskan kita para rasul, satu perkara yang wajib untuk kita tonjolkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada sebahagian para ulama mereka sebut di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apabila kita hidup dalam keadaan berada di dalam lingkungan sunnah, ataupun hidup dalam keadaan berada di dalam sunnah. Dan ini tuan-tuan di antara salah satu ataupun di antara nikmat-nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah bila Allah Taala berikan kepada kita hidayah untuk kita mengenal sunnah, untuk kita mengenal bagaimana cara perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas perkara yang paling utama untuk kita tonjolkan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mengurniakan ke atas orang mukmin, telah pun memberikan kenikmatan ke atas orang mukmin, idz ba'atha fihim rasula, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala utuskan di tengah-tengah mereka seorang rasul. Sebab tu tuan-tuan, kita sebut tadi perkara yang sangat penting untuk kita tonjolkan apabila kita ataupun Allah Ta'ala utuskan para rasul kepada kita, dan rasul inilah yang mengajar bagaimana untuk kita hidup di dalam dunia ni, maka satu perkara yang sangat penting untuk kita tonjolkan adalah kesyukuran kepada Allah, kerana itu merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga, ayat yang pertama tu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, inna arsalna nuhan ila qaumih, sesungguhnya kami telah utuskan Nuh kepada kaum dia. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum dia, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pernah Nabi sebut kepada para sahabatnya, di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda adalah wa ursiltu ilal khalqi kaffah.
Allah Subhanahu wa taala telah pun mengutuskan aku kepada keseluruhan manusia. Sedangkan tuan-tuan, para anbiya sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum mereka yang tertentu. Nabi Nuh kepada kaum dia sahaja. Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel. Akan tetapi satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman ni, apabila Allah utuskan baginda kepada ila al-khalqi kafah, kepada keseluruhan manusia. Sebab tu tuan-tuan, dalam ayat yang pertama ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, inna arsalna nuhan, kamilah yang telah mengutuskan Nuh alaihi salam ila qaumih, kepada kaum dia. Apakah tujuan pengutusan Nabi Nuh tersebut? An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan pengutusan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam adalah untuk berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Tuan-tuan, itu di antara salah satu daripada tugas para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan tugas ini ianya bermula daripada Nabi Adam lagi sampai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya alaihi salatu wassalam, mereka ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Itu salah satu daripada tujuan perutusan para anbiya alaihi salatu wassalam. Sebab tu bila Allah Taala sebut dalam ayat yang pertama ni, kami yang mengutuskan Nuh kepada kaum dia, untuk apa? An anzir qaumaka, supaya engkau wahai Nuh memberi peringatan. Anzir, memberikan peringatan. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim, sebelum didatangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka azab yang sangat pedih. Itu tanzir, ataupun peringatan yang diberikan, ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam, supaya Nabi Nuh baginda menyampaikan kepada kaum dia. Dalam ayat Al-Quran Allah sebut, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Sesungguhnya kami yang telah mengutuskan para rasul, dan tujuan kami utuskan para rasul al-mubashshirina wa munzirin, tujuannya adalah untuk menyampaikan khabar gembira kepada mereka, dan yang kedua adalah untuk memberikan peringatan, ancaman kepada mereka. Dan salah satu manhaj ataupun metod dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam di dalam ayat tersebut, dalam ayat ini, adalah memberikan peringatan kepada kaum dia. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, Syekh Qutb rahimahullah, bila dia mensyarahkan ayat yang pertama ni, mentafsirkan ayat yang pertama ni, dia kata Allah Subhanahu wa taala sebut azabun alim, sebelum datang kepada mereka semua, iaitu kaum-kaum Nabi Nuh alaihi salam, azabun alim, azab yang pedih. Dan kata Syekh Qutb rahimahullah, peringatan Allah kepada Nabi Nuh, perintah Allah kepada Nabi Nuh supaya sampaikan peringatan kepada kaum dia tentang azab yang pedih, menunjukkan kepada kita bahawa kaum Nabi Nuh ni memang satu kaum yang melampau. Sebab tu awal-awal lagi tuan-tuan, kita tengok ayat ni awal-awal lagi, Allah sebut kepada Nabi Nuh alaihi salam, an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum azabun alim. Wahai Nuh, sampaikanlah, perintahkanlah kepada kaum mereka tu, ataupun berilah peringatan kepada kaum engkau sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Awal-awal lagi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dah ingatkan kepada Nabi Nuh, sampaikan peringatan ni, azabun alim. Sehingga kan begitulah kata Syekh Qutb rahimahullah, menunjukkan betapa melampaunya kaum Nabi Nuh alaihi salam, kerana awal-awal lagi Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman ataupun peringatan yang dahsyat dengan azabun alim, azab yang pedih. Kemudian hadirin mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala rakamkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Apabila Allah memberi arahan kepada Nabi Nuh supaya sampaikanlah wahai Nuh kepada kaummu,
ataupun ancamlah, berilah ancaman kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi, dia mengikut perkataan ataupun mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala rakamkan kepada kita perkataan Nabi Nuh alaihi salam. Qala, ayat yang kedua. Qala, kata Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku merupakan bagi kamu nazirun mubin, memberi ancaman ataupun pemberi ancaman yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada kamu semua. Tuan-tuan, ini di antara sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apabila Allah perintahkan sesuatu kepada mereka, terus mereka laksanakan. Dan inilah yang ditonjolkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Apabila Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, sampaikanlah peringatan, ancaman kepada kaum engkau, maka terus Allah Subhanahu wa taala rakamkan perkataan Nabi Nuh, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Cuma tuan-tuan, bila kita tengok uslub ataupun cara bagaimana dakwah Nabi Nuh ni, dia masih lagi berlembut dengan kaum dia. Dia masih lagi berlembut dengan kaum dia. Sebab dia sebut, ya qaumi, wahai kaumku. Dia tak jerkah lah. Kan? Mungkin kita kadang-kadang kita nak geram sangat kan. Sebenarnya kata 50 tahun ni. Kalau kita bayang kan, sebenarnya kata 50 tahun nak berhadapan dengan kaum yang melampau macam ni, jerkah terus tu kan. Tapi tak tuan-tuan, ini di antara uslub para pendakwah yang perlu untuk kita contohi. Nabi Nuh alaihi salam masih lagi dia berdakwah dengan cara yang lembut kepada kaum dia. Sekalipun kaum dia begitu dahsyat menolak dia, menolak dakwah daripada dia. Ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya kami ataupun sesungguhnya aku bagi kamu semua merupakan pemberi ancaman yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi salam meneruskan lagi dakwah kepada kaum dia. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-3. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah wahai kaumku. Wattaquhu, takutlah kamu semua kepada Allah, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'un, dan taatilah aku. Taatilah aku. Tuan-tuan, ini juga merupakan intipati dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bila kita lihat dalam ayat yang ketiga ni, Nabi Allah Nuh alaihi salam dia memujuk kaum dia. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ada dua benda yang Nabi Nuh alaihi salam suruh kaum dia buat. Yang pertama, ani'budullaha wattaquhu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah ataupun takutlah kepada dia. Kemudian yang kedua tuan-tuan, di antara intipati dakwah yang disampaikan oleh semua para anbiya, bukan Nabi Nuh sahaja. Wa ati'un, dan taatilah aku. Taatilah aku maksudnya taatilah Nabi Nuh alaihi salam sebagai seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Sebab tu tuan-tuan, dalam syahadah kita, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sesuatu yang berhak, yang layak untuk kita sembah, tak ada lagi selain daripada itu. Kemudian yang kedua juga, kita bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuan-tuan intipati, intisari seluruh dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati para rasul. Mentaati para rasul. Bukan hanya sekadar takwa kepada Allah ataupun mengabdikan diri kepada Allah, tetapi lawan para rasul. Itu tuan-tuan, dia bukan di antara orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman. Dan inilah juga tuan-tuan yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaum dia. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kamu semua wahai kaumku mengabdikan diri kepada Allah dan bertakwa kepadanya, wa ati'un, dan mentaati Allah mentaati aku, iaitu mentaati Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibn Katsir rahimahullah bila dia mentafsirkan wa ati'un, dia kata apa? Dan ta'allah kepada aku, yakni kata Ibn Katsir rahimahullah,
terhadap apa sahaja yang aku perintahkan kepada kalian dan aku larang mengerjakannya. Apa-apa yang Nabi Nuh perintahkan kepada kaum dia, itu yang perlu dia taati, mereka taati. Dan apa-apa sahaja yang Nabi Allah Nuh alaihi salam larang kaum dia daripada buat, itu juga yang perlu mereka tinggalkan. Itu yang disebut oleh Ibn Katsir rahimahullah. Ani'budullah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah syirik. Wa ati'un, mentaati Nabi Nuh alaihi salam ataupun mentaati para rasul, mengikut sunnah Nabi Muhammad ataupun mengikut sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita tuan-tuan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lawannya adalah bid'ah. Bid'ah. So mereka yang tidak mentaati Allah ataupun mereka yang mana tidak mengabdikan, menyembah semata-mata kepada Allah, mereka itu telah pun melakukan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tidak ataupun sengaja memandai-mandai untuk mencipta-cipta sesuatu perkara yang baginda ataupun para rasul tak buat, tapi mereka nak buat juga, mereka tak taat para rasul, mereka ini telah pun melakukan bid'ah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok dosa yang paling besar yang disebut juga oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah intipati ataupun keseluruhan dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak melakukan bid'ah. Tidak melakukan bid'ah. Sebab tu Nabi Nuh disebut kepada kaum dia, wa'ti'un, sembahlah, taatlah kepada aku. Apa yang aku sampaikan, apa yang aku suruh, apa yang aku tegah, semuanya kena taat. Wa'ti'un. Tapi tuan-tuan, macam kita sebut tadi lah, ramai orang hari ni bab syirik ataupun bab tauhid ni dijaga sungguh-sungguh lah. Tapi bab mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditakwil macam-macam. Ditakwil macam-macam. Sedangkan itu merupakan intipati ataupun intisari yang disampaikan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian hadirin mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi Allah Nuh alaihi salam dia memujuk kaum dia, ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini merupakan pemberi amaran yang nyata kepada kamu. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, wahai kaumku, sembahlah Allah, bertakwalah kepada dia dan taatlah kepada aku. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam dia memujuk lagi kaum dia, apabila kamu buat kedua-dua benda ni, ya ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, kamu sembah Allah, abdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa ati'un, dan taat kepada aku. Kemudian Nabi Nuh memujuk kaum dia dengan memberikan perkhabaran gembira. Sebab tu kita sebut tadi, selain daripada mubasyirin wa munzirin, selain daripada munzirin, memberi ancaman dengan ancaman-ancaman kedahsyatan azab dan sebagainya, para anbiya juga diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikan perkhabaran gembira. Dan Nabi Nuh alaihi salam, apabila dia kata aku adalah pemberi ancaman yang nyata daripada Allah, setelah itu tuan-tuan, bila dia memujuk kaum dia, bila kamu menyembah Allah, kamu bertakwa kepada Allah, kemudian kamu taat kepada aku, kemudian dia sebut yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa inna ajalallahi idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun. Buah daripada kita bertakwa, mengabdikan diri kepada Allah dan mentaati para rasul. Dan Nabi Nuh alaihi salam dibagi jaminan kepada kaum dia. Dan salah satu daripada perkara yang sangat-sangat kita nak tuan-tuan, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Melalui apa tuan-tuan? Melalui dua ni lah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi ataupun mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ganjarannya begitu besar dan seluruh manusia nakkan ganjaran ni. Yaghfir lakum min dzunubikum, Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ataupun kata Nabi Nuh alaihi salam, dia iaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keampunan sebahagian daripada dosa-dosamu.
Kata Ibn Katsir rahimahullah, yakni jika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian dan kalian membenarkan apa yang aku bawa kepada kalian, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan terhadap dosa-dosa kalian. Dan ini tuan-tuan di antara janji Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan secara automatik juga kepada kita. Bila ada dua sifat ni, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, sembah Allah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada para anbiya, kita akan dapat satu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaghfir lakum min zunubikum. Sebab tu dalam banyak ayat tuan-tuan bila kita cerita, Allah sebut wa may yuti'illah war rasul, siapa yang mentaati Allah dan siapa yang mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati para rasul, maka mereka itu merupakan orang yang diberikan ataupun bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan para anbiya, pada kalangan siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Siapa tuan-tuan? Orang yang mentaati Allah dan mereka yang mentaati Rasul. Bila kita lihat dalam ayat ni tuan-tuan, dibawa kepada kita satu gambaran yang sangat jelas. Inilah dakwah para anbiya. Taat Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala dan taat para anbiya, taat Nabi. Taat Nabi. Sebab tu kaum dia ni ataupun kaum Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Nabi Nuh supaya taati dia. Sebab apa? Dia adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bawa sudah tentu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu tuan-tuan dalam suratul Haqqah. Allah Taala beri ancaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah ceritakan tentang azab, bila Allah ceritakan tentang nikmat kepada mereka yang beriman dan sebagainya dalam suratul Haqqah, Allah Taala sebut tanzilum mir rabbil alamin. Kesemuanya itu ataupun Al-Quran itu, perkataan tersebut min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam, bukan daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Bukan daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Bahkan tuan-tuan, dulu pun kita dah cerita dalam suratul Haqqah, Allah bagi ancaman kepada Nabi Muhammad, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalaulah engkau wahai Muhammad, kalaulah dia cuba mengada-adakan perkataan-perkataan kami, apa yang Allah tak sebut tapi Nabi sampaikan. Apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan kenakan tindakan yang kasar, tindakan yang besar kepada dia. Tapi tuan-tuan, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengenakan tindakan kepada Nabi Muhammad, memberi isyarat kepada kita apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para anbiya sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka keluarkan, apa yang dikeluarkan daripada mulut mereka, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum dia, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, hendaklah kamu wahai kaumku sembah Allah, mentauhidkan Allah dan bertakwa kepada dia, wa ati'un, dan taatilah kepada aku, taatilah kepada aku, yaghfir lakum min zunubikum, dan buah daripada amalan tersebut, yaghfir lakum min zunubikum, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepada kamu. Allah sebut kul in kuntum, ayat yang masyhur kan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat yang sangat masyhur. Bahkan dalam ayat itu pun Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, ataupun kepada para sahabat, automatik kepada kita jugalah, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, sekiranya engkau semua benar-benar cintakan Allah, buktikan. Bagaimana cara untuk membuktikan cinta pada Allah? Fattabi'uni, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati'un, tadi kata Nabi Nuh, ati'un, taat kepada aku. Nabi pun disuruh kepada sahabat-sahabat dia, fattabi'uni,
ikut aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kamu dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepada kamu. Allah. Itu tuan-tuan di antara ganjaran yang sangat besar bila kita ikut baginda ataupun ikut para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allah berikan keampunan, dan inilah juga yang dijanjikan dalam dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Yaghfir lakum min dzunubikum, kemudian wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan menangguhkanmu sampai pada waktu yang ditentukan. Kata Ibn Katsir, yakni akan memperpanjangkan umur kalian dan menunda ditimpakan azab kepada kalian. Ini untuk apa? Orang yang bertakwa dan mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Allah akan tangguhkan dia dan tangguhkan azab untuk dia. Tangguhkan azab untuk dia. Dan menundakan ditimpakannya azab kepada kalian, yang jika kalian tidak menghindari berbagai hal yang dilarangnya, pasti Allah akan menimpakannya kepada kalian. Kemudian Nabi Nuh sebut lagi, inna ajalallahi, sesungguhnya ajal ataupun sesungguhnya apabila datangnya ketetapan Allah, la yuakhiru law kuntum ta'lamun, sudah pasti tidak dapat ditangguhkan lagi seandainya kamu mengetahuinya. Tuan-tuan, ini juga merupakan ancaman ataupun dakwah Nabi Allah Nuh kepada kaum dia. Kalau kamu ikut aku, Allah Subhanahu wa taala akan tangguhkan azab. Allah akan berikan keampunan kepada kamu. Akan tetapi sekiranya kamu langgar perintah aku, tidak mentaati Allah, tidak mengabdikan diri kepada Allah, ingatlah, seolah-olah macam itulah, inna ajalallahi idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun, sesungguhnya ketetapan Allah itu idza jaa, apabila dia datang ketetapan tersebut. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, ketetapan yang dimaksudkan di sini al-adab. Boleh jadi al-adab ataupun al-ba'su, kebangkitan, ataupun kata Ibn Jauzi rahimahullah, al-maut, kematian. Apabila datangnya boleh jadi azab daripada Allah, ataupun apabila datangnya al-ba'su, hari kebangkitan, ataupun kata Ibn Jauzi apabila datangnya al-maut, kematian, iza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun, sekali-kali ianya tidak dapat lagi ditangguhkan, law kuntum ta'lamun, sekiranya kamu semua mengetahuinya. Ini tuan-tuan di antara manhaj ataupun uslub dakwah yang disampaikan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaum dia. Kita pergi tuan-tuan ayat yang seterusnya. Kata para mufassirun, ayat yang selepas ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada rintihan ataupun munajat Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana baginda terpaksa berhadapan dengan manusia yang begitu melampau pada zaman tersebut. Syakian li rabbih, Nabi Allah Nuh alaihi salam dia mengadu, dia bermunajat li rabbih, kepada Tuhan dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Dalam ayat ni tuan-tuan,
Ayat yang kelima macam kita sebut tadi, Nabi Allah Nuh alaihi salam ataupun Allah Subhanahu wa taala merakamkan bagaimana pengaduan Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh disebut Rabbi, Tuhanku ataupun Tuhan. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku telah pun menyeru berdakwah kepada kaumku lailan wa nahara, pada waktu malam dan pada waktu siang. Tuan-tuan, bila Nabi Nuh disebut lailan wa nahara, seolah-olah 24 jam itu kerja dia. Bukan sehari, bukan 2 hari. Macam kita sebut tadi. Macam kita sebut tadi. Falabistu fihim alfasanatin illa 50 ama. Illa 50 ama. Allah sebut dan Allah rakamkan bagaimana dakwah Nabi Nuh kepada kaum dia. Dia bersama dengan kaum dia sebanyak ataupun selama 950 tahun. 950 tahun itulah tuan-tuan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku, wahai Allah, wahai Tuhan, lailan wa nahara, pada waktu siang ataupun pada waktu malam, pada waktu siang. Seolah-olah tuan-tuan itulah kerja mereka. Dalam ayat yang lain pun saya tak ingat ayat tu. Nabi Nuh dia pernah bagi tahu kepada kaum dia. Tuan-tuan, menariklah bila kita cerita ataupun bila kita buka dalam Al-Quran dan kita cari kisah-kisah berkaitan dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam ni. Bagaimana susahnya mereka nak bawa dakwah ni. Nabi Nuh tuan-tuan, di antara dia sebut ataupun cara dia nak memujuk kaum dia, salah satunya dalam Al-Quran saya tak ingat ayat apa. Nabi Nuh dia kata kepada kaum dia, aku berdakwah ni pun aku tak minta sesen pun daripada kamu. Aku bagi ataupun aku cuma nak sampaikan kebenaran daripada Tuhanku. Tapi tuan-tuan, itu pun dituduh macam-macam kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia kata, engkau ni apa yang kami tahu adalah seperti mana? Seperti mana kami juga tak ada kelebihan apa-apa pun. Apa yang kamu bawa ini seolah-olah ataupun apa yang kamu bawa ini, antara ayat yang disebut dalam surah yang lain, apa yang kamu bawa itu bercanggah dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang kami. Dia bagi poin-poin macam tu lah. Lepas tu, kamu ni orang yang gila, kamu ni sesat, macam-macam tuan-tuan. Dan ini yang perlu dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan bukan macam kita sebut tadi, bukan sehari, bukan 2 hari. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, setiap hari ataupun setiap pada waktu siang dan waktu malam. Falabistu fihim alfasanatin illa 50 ama, dan sepanjang 950 tahun. Dan inilah yang dihadapi, yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Patutlah tuan-tuan, dia termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi. Itu pun tuan-tuan dalam hadis syafaah tu kita tengok, dia masih lagi kata apa? Nafsi, nafsi. Diri aku pun tak lepas di hadapan Allah. Bagaimana aku nak bagi syafaat kepada kamu semua? Ni Rasul yang dia infakkan diri dia 950 tahun untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tuan-tuan dalam hadis syafaat yang panjang dia kata apa? Nafsi, nafsi. Diri aku pun masih lagi tak lepas, bagaimana aku nak bagi syafaat? Allah. Kita yang kan, hidup kita ni kalau kita fikir-fikir kan tuan-tuan, wallahu a'lam, saya lah, apalah sangat kita buat untuk agama ni. Facebook pun kita cakap macam-macam, merepek-repek dalam tu kan. Padahal dah terbentang dah untuk kita untuk buat kebaikan kat situ. Nak berdakwah ke nak apa ke boleh, sebagai medium untuk kita nak sampaikan kebaikan dan sebagainya. Itu pun merepek-repek kita cakap kat situ. Tapi tuan-tuan, Nabi Nuh itu pun tuan-tuan dia kata, diri aku sendiri pun tak lepas lagi, bagaimana aku nak bagi syafaat kepada kamu semua. 950 tahun dia infakkan diri dia untuk agama Allah, mentaati Allah, ikut menjunjung perintah titah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tuan-tuan masih lagi dia merasakan diri dia tidak layak untuk memberi syafaat kepada manusia. Ayat ni juga tuan-tuan, bila kita tengok syakian li rabbihi, Nabi Nuh alaihi salam dia mengadu kepada Tuhan dia. Dia memberikan pengajaran kepada kita, terutamanya kepada para duat ni ataupun kepada para pendakwah. Perkara yang pertama yang perlu dia adu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam Facebook. Bukan dalam Facebook. Yalah, kita nak mengadu dalam Facebook pun tak apalah kan.
Tapi jangan lupa, yang pertama sekali yang kita letak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana dia terpaksa berhadapan dengan manusia yang begitu melampau ketika zaman dia tu, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Allah tak tahu ke? Allah tahu. Tapi tuan-tuan, bila kita mengadu ni, bila kita luahkan, dia akan bagi ketenangan pada kita. Tapi Nabi Nuh alaihi salam, dia meluahkan di tempat yang betul, di tempat yang benar, iaitu kepada Allah yang menurunkan masalah. Sebab bila Allah yang turunkan masalah, sudah tentu Allah yang akan menyelesaikan masalah tu. Allah tak tahu ke? Allah tahu. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam tetap disampaikan juga luahan dia, hati dia ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinlah dia boleh menenangkan sikit jiwa dia, diri dia yang ketika itu terpaksa berhadapan dengan manusia-manusia macam ni. Inni da'utu qaumi lailan wa nahar. Wahai Tuhan, aku telah pun menyeru kepada kaumku malam dan siang, siang dan malam, siang dan malam. Tuan-tuan, para anbiya, orang-orang salihin, macam itulah keadaan mereka. Berlaku apa-apa saja masalah dalam hidup, mereka akan perkara yang pertama menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ya'qub, kita baca kisah Nabi Ya'qub dalam surah Yusuf. Tuan-tuan, dalam surah Yusuf pun cerita yang menarik lah untuk kita nak baca. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang Allah sampaikan dalam surah tu. Nabi Ya'qub seorang ayah ketika tu, apabila dia dibawa oleh, ataupun apabila anak-anak dia membawa baju Nabi Yusuf, yang ketika itu dia dilumur baju tersebut dengan darah palsu kan. Dia kata Nabi Yusuf dah kena makan dengan serigala dah. Kita pun tak dapat nak bayang macam mana perasaan seorang ayah. Ayah, fitrah dia disayang kepada anak. Tu fitrah. Fitri, kita sebut sebagai fitri. Fitri. Mak ayah memang disayang kepada anak. Fitri. Tuan-tuan, bila adik-beradik Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf alaihi salam, dia bawa dan dia kata dia bawa berita yang menyedihkan ni, dan dia kata kepada Nabi Ya'qub alaihi salam, yang mana anak dia Ya'qub tu, Yusuf tu telah pun dimakan oleh serigala. Oh, luluh hati dia. Tapi tuan-tuan, apa perkataan dia disebut? Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu kesedihanku, kesulitan aku ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka sabarlah kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan hanya kepada Allah sahajalah aku minta pertolongan terhadap apa yang kamu sifatkan. Tuan-tuan, ini di antara sikap ataupun sifat para salihin, sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu Nabi ajar pada kita kan, bila berlaku masalah, di antara zikir yang Nabi ajarkan, ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha penyusun kehidupan ni, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dan kita juga disuruh kita baca zikir yang dibaca oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam ketika mana dia berada di dalam perut ikan. La ilaha fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Nabi Allah Yunus alaihi salam, dia menyeru, dia bermunajat kepada Allah. Tuan-tuan, masa tu dia berada dalam keadaan keluh kesah. Dah memang tak ada tempat dah untuk dia nak pergi ketika tu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanada fi dhulumat, kemudian Allah sebut, dan dia menyeru kepada Allah dalam keadaan kegelapan-kegelapan. Para mufassirun dikata kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan hati dia ketika tu yang kesedihan dan sebagainya. Dia menyeru kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir ni kadang-kadang kita lupa lah. Yang tu kadang-kadang kita tulis macam-macam kat Facebook tu kan, habis semua dimaki hamun dalam Facebook tu kan. Mana ni tuan-tuan, kadang-kadang tak boleh kita nak elak juga lah kan. Bukan tak boleh nak elak, kita sendirilah, sifat kita, sikap kita yang perlu untuk kita ubah. Kita ambil pengajaran-pengajaran daripada kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang salihin, orang-orang salih, yang mana mereka ini apabila berlaku masalah, kegelisahan, kesulitan, kesempitan dalam hidup, perkara yang pertama yang mereka gantungkan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hadis yang daif kan tuan-tuan, bila kita dalam satu hadis yang Nabi mengadu bila dia dakwah dia di kota Taif tu, ditolak oleh penduduk Taif. Allahumma inni ashku dha'fi Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati. Ya Allah, hanya kepada engkau aku mengadu kelemahan aku, wa qillatu hilati, dan lemahnya helah aku dan sebagainya. Ini tuan-tuan di antara orang kata apa, pengajaran yang boleh kita ambil lah. Bila berlaku masalah, kesulitan, kesempitan dan sebagainya, perkara yang pertama untuk kita gantungkan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan jaminan kepada kita tuan-tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar. Allah akan bagikan kepada kita jalan keluar. Kena usahalah macam tu. Saya sendirilah kena usaha macam tu. Nabi Nuh alaihi salam dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu tuan-tuan, bila kita lihat dalam Al-Quran, Allah Taala ceritakan dia bukan terpaksa berhadapan, Nabi Nuh ni, dia bukan terpaksa berhadapan dengan kaum dia sahaja. Dia juga terpaksa berhadapan dengan keluarga dia sendiri. Isteri dia. Isteri ni orang yang paling kita sayang lah. Isteri dia juga tuan-tuan tolak dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebut dalam Al-Quran, daraballahu mathalil ladina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir. Iaitu perumpamaan tersebut apa? Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, iaitu isteri kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Mereka berdua ni ianya berada di bawah pengawasan ataupun berada di bawah tanggungan dua hamba-Ku yang saleh, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fa khanatahuma, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun begitu keadaan mereka, tapi mereka mengkhianati risalah daripada suami mereka sendiri. Orang macam inilah yang Nabi Nuh terpaksa hadapi juga. Sebab tu kita pun tak boleh nak bayanglah kan. Orang yang paling kita sayang, orang yang dekat dengan kita, yang tu pun tolak dakwah kita. Isteri dia. Dalam Al-Quran juga Allah cerita anak dia pun sama. Tengok tuan-tuan, bila Allah cerita tentang anak Nabi Nuh alaihi salam, bah yang banjir yang besar masa tu, Nabi Nuh seorang ayah masih lagi sayang pada anak dia. Dia panggil anak dia tu, tapi tuan-tuan, anak dia tak nak pergi dengan dia, tak nak ikut dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada Nuh alaihi salam, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, tu anak engkau tadi tu, dia bukan daripada kalangan kamu. Bukan daripada kalangan kamu. Innahu amalan ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan dalam kalangan orang yang melakukan kesalehan, kebaikan. Ni orang-orang macam ni lah yang terpaksa dia hadapi. Bukan setakat kaum dia yang keras kepala, termasuklah keluarga sendiri yang keras kepala. Sebab tu tuan-tuan, sedihnya dia Nabi Nuh alaihi salam, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Tuhan, sesungguhnya aku telah pun menyeru kepada kaumku, termasuklah ahli keluargaku dan sebagainya, lailan wa nahara, siang dan malam. 24 jam itulah kerja aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, Nabi Nuh dia mengadu lagi kepada Allah. Apa kata dia? Falam yaziduhum du'ai illa firara. Aku dah, orang kata apa, dah sepenuhnya dah, aku dah keluarkan sepenuhnya, maksimum mungkin dah. 24 jam itulah kerja aku. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa natijahnya? Falam yaziduhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, tetapi seruanku itu hanya menambah mereka lari. Bukan menambah makin dekat, makin menambah lari. Yakni kata Ibn Kathir rahimahullah, setiap kali aku menyeru mereka agar mendekatkan diri kepada kebenaran, mereka justru melarikan dirinya dan menjauhinya. Setiap kali ajak lari. Dan Nabi Nuh alaihi salam dibagi gambaran dan disebut dalam pengaduan dia, munajat dia kepada Allah ni. Apa kata dia? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Nabi Nuh dia bermunajat kepada Allah. Bila dia kata, setiap kali aku menyeru kepada mereka, apa yang mereka bagi kepada aku? Firara. Mereka larikan diri daripada aku. Kemudian Nabi Nuh bagi gambaran lagi, wa inni kullama da'autuhum, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka, aku menyeru mereka kepada iman, litaghfira lahum, agar engkau wahai Allah memberikan keampunan kepada mereka. Apa yang mereka buat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kata Nabi Nuh alaihi salam, mereka memasukkan tangan ataupun jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka. Menunjukkan tuan-tuan, mereka ni betul-betul menyampah, benci tengok Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan Nabi Nuh ni tuan-tuan, kita tahu para anbiya semuanya Allah utuskan daripada kaum mereka. Dan para anbiya ni yang Allah utuskan, yang Allah pilih ni, sudah tu yang itulah yang terbaik, yang paling baik daripada kaum tu. Yang mana kaum itulah orang yang mana dia itulah orang yang paling dipercayai dalam kaum tu. Tapi tuan-tuan, bila dia bawa dakwah ni, bawa kebenaran ni, apa yang dia gambar, apa yang Nabi Nuh alaihi salam gambarkan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, dia memasukkan jari-jari dia ke dalam telinga-telinga mereka. Tak boleh kita nak bayangkan macam mana. Agak-agak saya kalau saya datang kat sini tengok semua orang tutup macam tu, saya rasa tak pergi dah kot. Sehari je kan. Tapi Nabi Nuh 950 tahun macam itulah keadaan dia. Sebab tu bila Allah cerita, sikit dia yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun hanya sedikit saja yang beriman kepada dia. Antara pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata yang beriman lebih kurang 80 orang. Ataupun 80 lebih. Kita kiralah purata-purata. Kita bahagilah 950 tahun tu, 80 lebih tu. Lebih kurang tuan-tuan, cangak-cangak 10 tahun, 11 tahun baru seorang. 10 tahun, 11 tahun baru seorang. Agak kalau kita datang Baitul Ilmi kan, kita buat poster, kita ni Syekh Hikam kita buat jadual apa macam-macam itu ini kan. Tengok yang datang seorang. So, kita panggil Dr. Basit, kita panggil hebat-hebat Dr. Zaimi apa kan. Datang seorang tutuplah Baitul Ilmi kot. Tapi itulah yang terpaksa dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan bukan setakat tu tuan-tuan, wastaghshaw siyabahum, dan dia menutup kepala dia dengan baju-baju mereka. Dan ada kata Ibn Abbas, Ibn Jarir, Ibn Katsir, dia bawa pandangan Ibn Jarir rahimahullah. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka mengingkarinya agar dia tidak mengetahui mereka. Sa'id bin Jubair mengatakan mereka menutup kepala agar tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia buat seolah-olah dia tak kenal langsung Nabi Nuh ni. Bila Nabi Nuh sampaikan kebenaran, seolah-olah dia buat tak kenal langsung Nabi Nuh alaihi salam. Seolah-olah dia buat macam langsung tak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kata Nabi Nuh lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asarru, dan mereka terus tetap. Ni kaum dia ni, wa asarru, dan mereka terus tetap. Dan kata Ibn Katsir, yakni mereka tetap menjalankan kemusyrikan dan kekufuran yang sangat seperti yang mereka jalani. Kemudian sifat mereka tuan-tuan yang disebut oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, wastakbaru istikbara, dan menyombong diri dengan sangat-sangat ataupun sangat-sangat menyombong diri. Tuan-tuan, sombong diri ni antara jenayah ataupun merupakan jenayah yang pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong diri, iaitu siapa? Syaitan. Bila Allah perintahkan kepada iblis supaya hormat kepada Adam alaihi salam, dia kata apa? Kenapa aku perlu hormat kepada Adam? Aku diciptakan oleh Allah daripada api, sedangkan Adam hina, dia diciptakan daripada tanah. Api dengan tanah, api ni dahsyatlah, hebatlah. Buat apa aku nak sujud ataupun tunduk kepada Adam alaihi salam? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu, dilaknati oleh Allah, dikeluarkan daripada syurga. Jenayah yang pertama tuan-tuan. Dan sikap inilah yang terus diwarisi oleh orang-orang yang mengikuti syaitan, iaitu takabbur. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk syurga manusia ni kalau ada di dalam jiwa diri mereka itu
mithqalu dzarratin min kibr. Walaupun sebesar darah perasaan ataupun sifat sombong, bongkak diri, ego. Tak masuk syurga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah kibr itu tuan-tuan? Dan Nabi jelaskan kepada kita, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ditolak kebenaran. Itu yang pertama, kibr. Dia tahu dah kebenaran ada di hadapan mata dia. Dan dia tahu bila orang bawa dalil, itulah Al-Quran, itulah sunnah dan sebagainya. Batarul haq, ditolak kebenaran. Orang macam ni tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr. Orang ini adalah orang yang sombong. Iblis, dia tahu dah kebenaran. Yang mana Adam alaihi salam tu, kan bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, Allah ajarkan kepada dia wa asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama keseluruhannya. Adam ni memang layak menjadi khalifah Allah Taala atas muka bumi ni. Iblis tuan-tuan, dia dah tahu dah kebenaran tu. Tapi bongkaknya dia, angkuhnya dia, ditolak kebenaran tu. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila disebut tentang al-kibru, iaitu sombong ni apa dia? Batarul haq, tolak kebenaran. Walaupun kebenaran dah nyata di hadapan mata dia, tapi ditolak kebenaran. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, dimeleceh-lecehkan manusia. Meleceh-lecehkan manusia. Dan tuan-tuan, di antara wasiat Luqman kepada anak dia, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah, kata Luqman kepada anak dia, jangan kamu tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajah kamu kepada manusia, daripada manusia. Maksudnya jangan angkuhlah, jangan egolah. Kemudian wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berbangga-bangga berjalan di atas muka bumi, tak kira siapalah dia, macam mana kedudukan dia, bagaimana martabat dia, harta dia banyak mana. Wala tamshi fil ardi marha, jangan sesekali kamu berbangga-bangga berjalan di atas muka bumi ni. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tak suka orang yang sombong. Tuan-tuan, ini di antara sikap ataupun sifat-sifat yang diwarisi daripada iblis, yang juga diwarisi oleh kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yang disebut sendiri oleh Nuh ketika mana dia bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka itu, wahai Allah, tetap dengan kesyirikan dia, wastakbaru istikbara, dan mereka itu sangat-sangat takabur, sangat-sangat ego terhadap kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh aku. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dimuliakan sekalian, saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bincangkan, apa yang kita diskusikan pada malam ni beri pengajaran dan kebaikan untuk diri kita, terutamanya untuk diri saya sendirilah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berkati perjumpaan kita pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menetapkan kita di atas manhaj yang benar, dan supaya Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan dan memasukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Saya tanggung kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.